Malo si nervozan. Imam tremu. Zašto sam ja sve kriv? Pa kriv sam zajedno sa Alenom Muratovićem, mojim mentorom i ovih 6 predivnih ljudi pored mene. Znači, mi smo glavni krivci za ovo, ne samo ja, jer ne mogu sebi sve zasluge da odabrao tekst, naravno, ja ga našao, predložio Alenu, Alen odobrila katedra, našao podjelu, uz pomoć Alena, pristali, radili, bilo nam jako lijepo, završili i još uvijek uživamo u ovome. Ja stvarno nisam bio Ben će postati stipendista zaklade Frank Helpingham, je li tako, Ben? Izabrali su baš Bena. Da, on je upao na Harvard, na Yale, na... Kako se zove ovo traži? Kolumbija. Na Kolumbiju, uvijek zaboravili. Frank, pa ti si upravo genijalca. Pa sve mi se čini da je tako. Zbilja ne znam kako. Da, ne znamo kako i na koga je, ali on je prosto genijalan. Pa najteže mi se bilo suočiti sa ljudima, znači prva čitaća proba. U stvari, još više od toga bio je susret sa nekim ljudima koji ja tada nisam. Mislim, znali smo se čao za čao, ali nikada nisam pričao s njima. Ne znam kakvi su to ljudi, gledao ih na sceni i divio im se. I sad treba sjesti, popiti prvu kafu i trebam ja prezentirati to šta ja hoću da radim, a da to što ja kažem, da oni pristanu na to. Tako da je bilo najteže popiti tu prvu kafu s njima. Odmah da se svišao dolje, Ben. Ja ne idem dolje. Ben, ljudi dolje... Oni ljudi dolje su groteskni. Groteskni? I ti si groteskan. Ti mene nazivaš grotesknim, Ben. Ti si groteskan, ja sam groteskan, svi smo mi groteskni. Vidiš, Ben, kako ima na svijetu još pristojnih, mladih ljudi. Ja nisam siguran da li ovdje postoji osnova za tužbu, ali sam siguran da te mogu odvesti pred sud. A s obzirom na sve što se dogodilo, pogledaš li ikada više moju kćer, strpat ću te iza rešetaka. Razlog zašto sam ja izabrao, ja sad mislim, eto, izašao sam s fakulteta kao i svaki mladi čovjek. Kad završi fakultet, pita se gdje sada, šta sada, svi nešto očekuju od tebe, pod pritiskom si, a nije do tebe. Tako da me to nekako u prvu ruku privuklo. Šta će sad on, šta ja sada da poslije diplome, šta da radim, gdje ću, šta ću. I to me nekako najviše privuklo, a onda dolazi u toj izgubljenosti, dolazi neka veza koja nije, hajmo reći, normalna. Mislim, normalna je, ali u našem svijetu nije normalna. Da neko ko ima 20 godina ima neku vrstu, mislim ne neku vrstu, nego da ima aferu sa ženom koja mu može biti majka. I to da još pri tome da se tu ubaci njena čerka. Komplikovan je odnos. Ti ovo odobravaš? Ču što ti govori, vrati se gostima, otkaže vjenčanje. Preskaj se. Ostavi nas na njih. Znači, mi ovo odobravamo. Odobravamo. Ben, sada ćemo se spustiti dolje iz stepenice i pokazati onoj gomili grotesk kako je zapravo Benjamin Braddock. Jel možda u redu? Imaš očet blagoslov. Javi se, majke, šta bi te trebalo. A što misliš, hoćeš li se stići vratiti do subote? Neće se vratiti do subote. Da. Pogotovo nakon ovoga procesa i ovih ljudi koji sam upoznao. Da nisam studirao, da nisam radio ovu predstavu, vjerovatno ne bih upoznao ove divne ljude. Ne mislim samo na glumce, nego na cijelu ekipu koja je pratila ovu predstavu na akademiji i sada u Sarutru.